Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yirukanye abakozi babiri mu biro bye abahora guha imirimo umuntu wapfuye. Naho mu Buyapani ho umusore w'imyaka 23 ari mu rukundo na nyirakuru wa mugenzi we bigana ufite imyaka 83. Ni mu gihe kandi Minisitiri Dr. Bizimana yasabye Juno Kizigenza gukura izina rutwitsi mu mazina asanzwe akoresha. Bahaye ikaze kuri Pazama Media, isoko y'inkuru nziza kandi zizewe. Kuwa kabiri tariki ya 3 Gashyantare nibwo Perezida Salva Kiir yirukanye abakozi babiri, ni nyuma yuko bafashe umuntu wapfuye mu myaka 5 ishize bakamugira umwe mu bagize komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura amatora. Kuwa 30 Mutarama nibwo Stewart Seloba nibwo yari yahawe ziriya nshingano nk'uko bigaragara mu iteka rya Perezida wa Sudani y'Epfo ryo kuri uwo munsi, mbere yuko bimenyekana kuri yawahoze ari umwe mu bagize ishyaka rya United Democratic Party yapfuye mu myaka 5 ishize. Izi nshingano byatumye guverinoma ya Sudani y'Epfo yibasirwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Kuri ubu mu birukanwe na Perezida Salva Kiir nk'uko itangazo ryasohowe na Minisitiri mu biro bya Perezida ribigaragaza, harimo Valentino Deri wari usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Minisiteri ishinzwe imirimo ya Perezida. Barimo kandi Ambasaderi David Amuru wari ushinzwe itangazamakuru mu biro bya Perezida Salva Kiir. Iryo tangazo ntisobanura neza icyo aba bagabo bombi bazize, gusa bivuga ko ari bo baba baratumye akora amakosa yo guha inshingano umuntu wapfuye. Amakuru avuga ko umuryango wa nyakwigendera watangiye gusaba indishyi guverinoma ya Sudani y'Epfo. Mu Buyapani ho havutse inkuru itangaje y'urukundo rudasanzwe. Kofu, umusore w'imyaka 23 uri hafi kurangiza kaminuza, yakunze Aiko, nyirakuru w'imyaka 83 wa mugenzi we biganaga, none ubu bamaze amezi arenga 10 bakundana. Uru rukundo rwatangiye igihe Kofu yasuraga iwabo wa mugenzi we aho yahuriye na Aiko bwa mbere. Bombi bavuga ko byari urukundo rwo guhita, nubwo batinyutse kugaragaza amarangamutima yabo bitari byoroshye bitewe n'itandukaniro riri hagati y'imyaka yabo. Aiko wari warashatse inshuro ebyiri, afite umwana w'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa, tutibagiwe n'abuzukuru 5. Nyuma yo gutandukana n'uwo bashakanye bwa nyuma yabaye mu rugo rw'umuhungu we. Ni mu gihe Kofi we ni umunyeshuri wa kaminuza uri gukora imenyereza mwuga mu kigo gikora ibijyanye n'ubugeni ndetse n'ibishushanyo. Nubwo bakundanye ariko bombi babanje kubihisha kubera gutinyuka abantu n'imiryango yabo babibona. Ariko ibintu byahinduye isura ubwo umwuzukuru wa Aiko yari yateguye urugendo rwo kujya Disneyland, ariko uyu mukecuru akaza kuruhagarika ku munota wa nyuma kugira ngo asigarane na Kofu. Urukundo rwabo bombi rwarushijeho gukomera ndetse baza gufata icyemezo cyo kubana. Icyatunguye benshi nuko nyuma y'iyi nkuru imiryango yabo yarabyemeye ndetse iranabashyigikira. Naho Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yasabye ko Juno Kizigenza yakura izina rutwitsi mu mazina asanzwe akoresha. Juno Kizigenza yabisabwe nyuma y'uko Minisitiri Dr. Bizimana asabye abanyamuziki kureka gukoresha ijambo gutwika mu birori. Ibi byagarutsweho mu mpaka ziri kubera ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko Dr. Bizimana akebuye urubyiruko rukunze gukoresha ijambo gutwika igihe rushaka kuvuga ibirori byagenze neza, arwibutsa ko rifite igisobanuro kibi mu mateka y'u Rwanda. Ibi Minisitiri Dr. Bizimana yabigarutseho kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Gashyantare mu kiganiro yagiranye n'abasenateri ku bipimo by'ubumwe bw'Abanyarwanda ubudaheranwa n'ubwiyunge byagaragajwe n'ubushakashatsi bwashyizwe hanze mu mwaka wa 2025. Minisitiri Bizimana yavuze ko iri jambo ryakoreshejwe nabi mu mateka y'u Rwanda ku buryo urubyiruko rukwiriye kuryirinda. Ati, mujye mwirinda ijambo gutwika iyo habaye ibirori, igitaramo. Gutwika n'ukwica ntago ari ijambo risobanura ibirori no kwishima. Abato rero ntibaba babizi. Yasabye urubyiruko gusobanukirwa neza amateka y'u Rwanda. Ijambo gutwika ryagize igisobanuro kibi ryakoreshejwe mu mwaka w'1959 no mu 1960 hatwike inzu z'abatutsi mu Bufundu ahahoze hitwa Igikongoro. Ndabashimiye mwese ko mwahisemo neza mugahitamo Pazama Media. Like yanyu ni ingenzi, subscribe yanyu n'umugisha kuri twe. Ciao ciao.